Sum na pel min hutir tu ei pathin ro pui ro se voi sun jubilee ai heng mang ding a hin jubilee in lai Israel hai nan lo mang huna a choi ve sa limna lomna in remna do theina in ngai dam tu na revival ro pui tak thung sin la mitin a china len hi jubilee hin hi jubilee fe feng hin bung thar mitang kai sin la taksa le hlarawa rong bol na ropui tak ei nei theina dinga turning point ropui tak in chang sin la ti hi ei nung tak zedel ani pathin mi thoina he sing nga hi jubilee lung hi bot sai ani le yin hi sim tu hai le phun tu hai le ngai tu hai lung ril he singa pathin mi thoina akut thil tho theina anam hai chunga hi ei khrit jing theina ding le pathin ro pui na dingin hi golden jubilee lung hi pathin ro pui na dingin ka hong ade South Azubu Somsari, Pali, South Nile Somsari, Pali, Nampang Central Department, Evangelical Free Church of India, Cachar presbetery, on 13 October 2024, unveiled by Reverend JUBILEE Presbytery Superintendent, directed by Nampang Central Department. Patil Ropi Rose, in rain. Golden Jubilee chibe lalpa taksa le tharawa athar ta ning lo song ro senche Reverend JUBILEE PS wa min ma da pe sik le lo na Golden Jubilee da ro Reverend Yasin de Pudate Sarko Pastor e ro ku da dingi Pastor Leon Zo Kumong Sarko Pastor Ipalero Sin Mar Chairman Cachar presbetery Ipalezar Lindasun Pastoral Committee EFCI Puso Palaram Sandmar, Secretary Cachar presbetery As in,
chân chân đi trôi tu lần qua con qua thiên rong quy nó